Mihang'o ya githomo thukuru-ini uyu yambite kurugama, Arutwo na aciari matekumenya mwerekero ria mekuoya thutha wa maabithaa a ruhonge rwa githomo gwathana thukuru uyu uhingwo. Kurerekana arutwo thukuru-ini uyu makoretwo magikuruhanio na uhuthiri wa dawa cia kurevya, mitugo ya urathoni, mathomo makiruku ma ndini, undu umwe na gukorwo ati arutani aingi thukuru-ini uyu matiandikithitio ruhonge-ini rwa wandikani wa arutani niruo TSC. Ona kuhana uguo aciari ni mokereire ikinya riri, makiuga matiuĩ ikinya riria mabatie gutacukia. Tuliambiwa ati huku watoto walisema ati wanakuvutanga bangi na wanakunywanga dawa na ati huku kuna Illuminati. Sasa tukashindwa, hatujaisikia. Kuringana na muikarĩri wa kiama kia aciari na arutani thukuru-ini uyu Henry Gure, kuhingwo gwa thukuru uyu ni uhoro wa kieha Makiria muno kuri arutwo aria mareharagiriria gwika kigeranio gia KCPE. Hakuna mzazi hata moja ameleta complain ya mtoto wake amefanyiwa mambo mabaya ama shule imefanya kitu baya. Unajua ni third term huwezi pata pahali pa kupeleka mtoto. Juu unaenda mahali pote, shule zote unaambiwa hakuna vacant, labda next year. Kuringana na John Mwaura, umwe wa arugamiriri a thukuru uyu, gutire uthuthuria mukinyaniru wa tabanirio gukinyeria matua ma kuhinga thukuru uyu. Kila kitu sisi tumefanya, hata ile barua ya nyuma mwaka huu mwezi wa pili inatuambia hawana shida na sisi. Ile ilikuwa tu ni kitchen ambayo ilikuwa watoto wanapikiwa huku na wanakulia huku, na alituambia tuhamishe upande mwingine, hakuna kitu kingine. Mwaka-ini wa 2016 maabithaa a thirikari ya kaunti ya Kiambu ni mahingire thukuru na muciĩ ungi wa ciana uria urugamirirwo ni gikundi giki. Handũ-ini ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandurwa.